إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Barlık dünyanı, bütün alemlerini yoktan bar kılıp, özünün keng rahmeti bilen, edem balaların iksiz çiksiz rizıklar bilen rizıklandırıp, terbiyelep turuçu, şuşa rizıklarga şükür itip yaşagız, mini yaratıgız, minnen artık bir kimni de üstün kuymağız, Miňa gıybet kılığız, dip eytip, ündep turuçu, kisetip turuçu Rabbimiz Allah subhanahu ve Teala'ga hamd sanalarımız, maktavlarımız bulup tursaydı. Seyikli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız irişip tursaydı. Allah subhanahu ve Teala her parçalarımızga da şuşa urunga kilgen, şuşa urunga jiyilgan her bir Müslüman kardeşimizge faydalı gıylımlar alıp şuşa işitkenlerimiz bilen turmuşta dünyamızda kullanıp faydalı gıylımlar alıp şunu turmuşta kullanırga Allah subhanahu ve Teala nasip etseydi. Çünkü cemaat köp tapkırlar işitkenimiz var. Allah Teala bütün nerse hakkında sırayacak. İçetirgan sularımız hakkında, sağlık, selametlik hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, min sina içerge salkın, temli, şifalı sularını birmedim mi? Hem tenine selametlik birmedim mi? Diye eytip Allah Teala sırayacak. Nik sırayı? Çünkü bu olluk tini bulmagan nimetler. Mine şu nimetler hakkında cemaat oylanıp Allah Teala'nın nindi yumart zat ikenligin bilip biz ana cemaat yaratırga tiyişli biz. Bu vecib, bu farz. Tiyişli deyip eytip cemaat küçlep yarattırıp bulmayı. Lakin Allah Teala'nı tanıgan kişi elbette onu yaratatırgan bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte sahih bulgan hadiste selasun men kunne fihi vecede bihinne halavetel iman de. Eğer de kişide de üç türlü sıfat bulsa, his kişinin içinde, ol imanın temin tatırdı, imanın lezzetin
temin tatırdı. Mine rizikning da türlü temi bola. Ağzımızga algaç, kapkaç, şuşu rizikning teminden isimiz kitip lezzetlengen şekilli imanның da lezzeti buladı eğer kişide üçey bir bulsa diyen. Mine biz cemaat Allah Teala'nı yaratı hakkında söylüyoruz. Bu vaaz Allah Teala'nı yaratı hakkında. Eğer kimden de bulsa sırasan birer Müslüman kişiden, hatta namaz okumaytırgan, uraza tutmaytırgan, meçitke yürümaytırgan kişiden, yüzün Müslüman diye biri tırgan kişiden sırasan, Allah Teala'nı yaratasın mı sen yok mu deyip, sen nerseyinde elbette yaratam deyip cevap verir idi. Eğer de indi tırmışka öpkelemegen, ne ol Mena şulay işledi, bulay işledi deyip zarlanıcılar da var elbette. Ne ol benim hatınımını aldı, balamını aldı. Ne ol mena birmi tegenlerge bire, ne onlarga bire de mena birmi deyip eytip zarlanıcılar da var. Şunun için yaratmayayım men anı deyip eytirge mümkünler. Lakin cemaat, Müslümanlar bütünüsü de eyteler, men Allah'ını yaratam deyip. Bu birinci uçrakta, İң birinci urunda bularga teyişli. Cemaat misalda da indi körsetkenimiz de bar, bilebiz, eğer de noller köp bulsa, köpmegine nol bulsa da alar tirilmi. Noller karşına birli sanın koymasan cemaat. Birli sanın koysan bütün noller tirile. Birli sanın koymasan noller nol kiliş kola cemaat. Bu Allah Teala'nı birinci urunga koyu degen söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte kişinin de kalbinde şuşu hisler bulsa, ol imanның temin lezzetin tatırdı. Kişiye rahat bulup gite şol vakitte. Lakin eytesem kile, koyçan kişinin ağzının temi yuğala. Onlarga neyindigine temli rızık getirme. Eğer de ol cemaat şirli bulsa, ol kişinin ağzı temni tuymay başlay. Apetit yok. Rızık neyindigine temli bulmasın. Demek imanның lezzetin tabır için kişinin kalbi selamet bulurga teyir. Kişinin kalbi çirli bulgan uçrakta imanның lezzetin taba almayıken cemaat. O çirli, davalanırga gerek. Namazның cemaat temi yok. Elle okuy olan elle yok. Urazanı da tuta özü, lakin zarlanıp kına kaçan kıyaş bayır iken deyip. Sadakanı da bire, lakin lezzet taba almay. Kur'an'da okuy, dağda kılgan bula kol göterip lezzet taba almay cemaat. Çir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte imanның lezzetinin galemetlerin. Üç eybir bulsadı. Kişinin kalbinde ol imanның lezzetin tabardı. Birincisi, en yekunallahu ve rasuluhu ahabbe ileyhi mimme sivahuma. Allah Teala'dı. Hem onun peygamberi ol yarata tırgan bütün nerseden de siyiklerek bulsa. Ol yarata tırgan bütün nerseden de siyiklerek bulsa. Kişi mi ol, cansız eybir mi, mal mı, hem başka mı? Allah Teala birinci orunda tırgatır. Nersen anlata cemaat bu? Eğer de sen sili tırgan süzden bik eytesin kile ol süzünü. Bik silisin kile ol süzünü. Bik işlisin kile ol işini.
Ләкин Аллаһны искә алып, Аллаһ Тәгаләне яратканга күрә син ул эштән туктыйсың. Менә бу мәхәббәт. Җәмәгать дөньялыкта күреп торабыз, бер-берләрен яраткан кешеләр ни хәлгә барып җитәләр. Бер-берләрен яраткан кешеләр, мәсәлән, егет белән кызны алыйк. Ул җәмәгать үзенең яратуы сәбәпле, мәсәлән, егет өйләнәсе килгән кызга үзенең кимчелекләрен яшереп, ул кызга ошый торган әйберләрне генә эшләп, ул кызга ошый торган сүзләрне генә сөйләп, үзен гел яхшы яктан гына күрсәтергә тырыша. Аның күңелен күрергә теләп. Бу җәмәгать мисал кешеләр арасында, ләкин чагыштырып булмый бөтенләй Аллаһ Тәгалә белән бәндә арасындагы мәхәббәтне. Ул җәмәгать сиңа тормыш итәргә хатынны да биргән, балаларын да биргән, ризыгын да биргән, ризыкларын да иксез-чиксез итеп биргән, берничек тә тиңләшә алмый. Бу җәмәгать мисал гына, валиллаһил мәсәлул аъла, Аллаһ Тәгаләгә иң бөек мисал. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен син нәрсәгә әзер? Мәсәлән, кеше машина алырга тели. Машинасы бар җәмәгать, бар машинасы. Яхшы гына йөри торган машинасы бар. Ләкин ул кызыга, әдәм баласы бит инде кызыгучан, яхшы бер иномаркага, мәсәлән, анда өр-яңа Toyota булсын, BMW булсын, башка машина булсын. Ләкин акчасы юк. 3-4 миллион тора, 5 миллион тора машина. Акчасы юк. Ләкин эшләп тора, кереме бар. Кредит калырга була мөмкин. Ләкин шәригать тарафыннан кредитка алырга ярамый, бу харам. Чөнки процент бар. Процент түлисең. Риба алучы да, рибаны бирүче дә мәлгун. Мәлгун кем ул? Аллаһның рәхмәтеннән сирилгән кеше. Машинаны ярата. Аласы килә шушындый рәхәт, комфортный машинада йөрисе килә. Бер сүз әйтеп булмый, гаепләп булмый. Ләкин җәмәгать Аллаһ Тәгаләне ныграк яратканга күрә шушы әйбердән баш тарта. Минем ди Аллаһ Тәгалә биргән ди ризыгым бар ди, машинам бар ди йөри торган ди, Аллаһ Тәгалә бирер ди. Аллаһ Тәгалә шөкер итсәгез арттырып бирәмен дип әйткән дип әйтеп, баш тарта шушы әйбердән. Менә җәмәгать мәхәббәт шул вакытта күренә синең җәмәгать. Менә бу мәхәббәт. Менә бу Аллаһ Тәгаләне ярату дигән сүз. Баш тарттың. Машина гына түгел, теләсән инде әйбер булсын. Киреп отырган машинамы ул, башка бер кирәкле әйберме тормышта, анардан җәмәгать баш тартасың. Чөнки син Аллаһ Тәгаләнең сүзен искә төшердең. Риба белән шөгыльләнмәгез. Риба, ягъни арттыру процент. Моны квартира алырга телисеңме? Ипотека. Харам. Харам әйбергә якын килмә. Чөнки син җәмәгать Аллаһ Тәгаләне ярату бу харам эшләрдән туктата сине. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә дип әйтә? Мен яртадда минкум ан динихи фасауфа яти Аллаһу биқауmin юхиббухум ва юхиббунаху. Эй муъмин мөселманнар ди, әгәр дә берәрегез ди, сезнең ди артка шигенсә ди диненнән ди, күферлеккә кирип китсә, берәр нәрсәдән баш тартса, яки бөтенләй диннән чыкса, яки өлешчә генә чыкса, бусы миңа ошамый дип, мин ди Аллаһ Тәгалә әйтә, мин шушындый халыкны китерермен ди сезнең урныгызга ди. Ул вакытта сиз мишедә калырсыз, мин ярата торган кешеләрне китерермен сезнең урынга ди.
Алар мине ярата торган булырлар, мин аларны ярата торган булырмын ди. Alıştıra Allah Teala. Менә хәзер әйтәләр, Мәскәүдә бөтен дөньяны кара халык басты дип. Кара халык әдәм баласы. Үзбәкләр, таджиклар, Азәрбайҗаннар һәм башкалар басканнар. Allah Teala шушы халыкны икенче халык белән алмаштыра. Әгәр дә син динеңне тотмыйсың икән, Allah Teala алмаштыра шушы кешеләр белән. Башка кешеләрне китерә. Җәмәгать Мәскәү урамнарында шыгырым толы гаетләрне күргәнегез бар җәмәгать. Бында беркем дә йөри алмый. Ләкин күбесе кемнәр? Менә шул без әйткән чит илдән килгән халык. Күбрәк. Мин ярата торган кешеләрне китерермен ди сезне урынга ди. Allah Teala әйтмәде бит, татарлар иң хайырлы халык, мин аларны саклармын дип. Гарәпләрне дә Allah Teala мактамый. Allah Teala китерә шушындый халыкны, үзен ярата торган кешеләрне китерә. Һәм мин аларны яратырмын ди, алар мине яратырлар ди. Birinci orunda Allah Teala һәм аның пәйгамбәре. Пәйгамбәрне ярату birinci orunda булырга тиеш. Хатының да түгел, балаң да түгел. Мәсәлән, син әйтә, син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сакал җибәргә кушкан ди. Хатын әйтә, сакал җибәрмә, мин яратмыйм сакаллы ирләрне ди. Хатын әйтә. Хатынын ярата, табигый. Ләкин хатын әйтә, мин сине яратам. Ләкин Аллаһның илчесен мин күбрәк яратам ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Ла юъмину ахадукум, сезнең ди берегез дә камил иманлы түгел ди. Хәтта акуна ахабба илейхи мин валидихи. Үзенең бер туган әтисеннән дә min waladihi, үзенең баласыннан да ваннаси әҗмәгин, bütün кешеләрдән дә күбрәк мине яратмаса ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әтисенә караганда, үзенең баласына караганда һәм дөньядагы барлык кешеләр, алар арасында кемнәр генә юк, барысыннан да күбрәк мине яратмыйча ди. Камил иманлы булмыйсыз ди Пәйгамбәрбез әйтә. Ул үзен яраттырыр өчен түгел, ул Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзе, ул вахи җәмәгать, вахи. Без җәмәгать тыңлыйбыз сүзләрне. Менә Коръәндә шулай дип әйткән диябез дә, ләкин күңелебездә курку юк җәмәгать безнең. Әллә Аллаһ әйткән, әллә аны глава әйткән, әллә әтибез әйткән, әллә күршебез әйткән. Кайбер кешегә шулай. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem нәрсә диде? Хәзер Аллаһ Тәгалә мисаллар китердек бит инде. Син яратсаң Аллаһ Тәгаләне, Аллаһ Тәгалә яратканны яратасың. Пәйгамбәрбез нәрсә ди саллаллаһу алейхи ва саллям? Ахаббул калами ила Аллаһи арба'a. Аллаһ Тәгалә өчен ди иң сөекле сүзләр дүртәү. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Dört söz. Kaysısından başlasan da ziyan yok de. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah desen de bula. Şu sözünü kabatlıysın mı? Allah'ın yaratkan. İn siyikli gamel, namaz de, vaktinde okuysın mı? Mene eşin bik katı bara eşin, mene namazga kiresin de kilmi, okuysın da kilmi, üstünde de almaştırasın da kilmi, koy bir kişi jiştirip okuyayım de namazını de. Min irten namazını okuyayım da diyanlar günü boyu da okum işimi işle vereyim, koytkaş anları bütünüsünü jiştirip okuyayım de. Bu namazını Allah Teala kabul etme. Yok elbette. Vaktinde oku. Oku, işini işle, hem oku. Mene Allah Teala'ya muhabbet. İn hayırlı, in siyikli amel namaz. Vaktinde okulgan namaz. De.
Mine şuşunu işlesen sen Allah'ını yaratasın. En hayırlı urunlardı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın en yaratkan urunları nerse bilemiz? Meçitler. Allah'ın yaratkan urunları meçitler. Yirisin mi sen şuşu meçit? Kelle atnağa bir güne kilesin mi? Kilesin mi Allah'ın yaratkan urununa? Mine yaratuğun şunda biline cemaat. Kilgen ıçrakta mine şuşu vakitta sen biline senin mehabbetin Allah'a. İkinci his Peygamberimiz eyti sallallahu aleyhi ve sellem ve en la yuhibbel mer'a illa lillah. Birevni yaratasın iken dostunu mu, hatınını mı birge işletirgan kişini mi yaratasın iken Allah için seni yaratırga tiyiş. Malı için tügül, maturluğu için tügül, sivezleri bulgan için tügül, kimde bulsa, koşanda bulsa mena yerdem iterge mümkün bit. Bu sözünü eğitmişi tırıymeli men anlarga dep eğitip tügül. Koy bir kişi şurada işli. Tukta bu kişinin bitel mena kirege çıkarga mümkün. Eğer bu sözünü eğitsem, anlarısın ol açulanır da mena yerdem itmi başlar. Allah için gene yaratsın ana. Şu vakitte Allah Teala seni yarata. Mine bütünüsü beyli Allah Teala bilen. Birinci oranda Allah. İkinci his bolsa kişi dedi. İkincisi de bolsa Allah Teala'nı yaratu hisi. Eğer de iske düşürsen, mesela koçandır dinsiz bulgan, namazsız bulgan yaşagan, şul vakitlarını iske düşüre, ulanda zina kılgan, orak içken, guleyt itken, namazsız, urazasız, orak içip, temekiler tartıp, bütün günahlarını işlegen ilikkegi. Hem ol kişi namazda bugün cemaat. Namazda, dinde, hemmine şuşu kişige. Ilikkegi tırmışına kiri koytu turunda süz kuzgatsan, koytırıydın mı deyip, ol kişinin tenleri çımırdap, kite de kurkup, utka sikru benim için hayırlırek deyip uylıydı. Yok. Kiri koytu turunda uylamaydı dinsizligine. Koy bir kişi cemaat dinge kiredi. Bar idi bizning şunday vakitlar, rahat idi ol vakitta. Mine hazır namazga bastık. Mine yaramayğına mine hazır dey. Yaramay mine. İçeriydim minandı da yaramaydı. Yiriydik mine şulay guleyt itip de yaramaydı. Cemaat bu kızıga ilikkegi tırmışına. Lekin uyalıp mı nersemi tuktap tıra bu işten. Ilikkegi tırmışka kiri koytu, utka sikirgen kebik gamel bulup görünse di anarga di. Bu di kişi di imanның lezzetin tatıgan kişi di. Şuna köre cemaat, bizning bütün tırmışыбыз Allah Teala'nı yaratu bilen beyle. Til bilen tugil, gamelde rastlarga kirek Allah'ın yaratuğubuzunu hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaratuğubuzunu rastlarga kirek gamel bilen. Kul yaratasız mı Allah Teala'nı dey. Allah Teala imtihan kıla kişilerini. İn kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni. Eğer de siz Allah'ını yaratasız iken mina iyerigiz dip eytti Allah Teala'ydı. Peygamberge iyer. Onun sözünü işittin mi? İyer. Mine şul vakitte sen Allah Teala'nı yaratkan bulasın. Şul vakitte Allah Teala seni yarata başlıydı. Ve yuhbibkumullah. Allah Subhanahu ve Teala her barçalarımızga da vağız başında tilegen tileklerimizge nigizlenip Allah Teala faydalı ilim berip, şuşa ilimlerimizni faydalı kılıp, imanlarımızны kuvvetlerge, takvalıklarımızны arttırırga, Allah Teala yüzüne karata mehabbetine terbiyelerge Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala her barçalarımızga nasip etseydi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aqulu qavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisâiril mu'minin.